Halor ke jengdu kaka jong ke network Jio hakasnong pathar khma bat kiwi kisnong kiba marjan kiba pendon kam miao te utawar hakaba kum hakini kising kiba menta kipajba ki ut bakimla banyo pan pendon kam miao te company hakite kisnong nakaliang kaseng HNYF Western Zone menta kasing kalalay banjurip pat bantokit nakai kadaw ba ute utawar trikam bha hakane kasngi nakaliang kaseng kalayo bania kenduru yakin nongpet kin technician jong kane katowar Jio haba penpau nakaliang presiden usamla JP Makri hakajingadon lang usamla Tebor Thongni kum secretary jong kaseng ulama ham kamtam yakito kibru kibawan tu ya ute bateri jong ute utawar nakapor syakapor hakabatang na kajingle jong uwe ubru ka penjenjar lut ya barok kipajba kipapendan kam ya ute network wat hadin balabu daki FIR kinong tu pat kiyo hi man kapor bantu ya bateri jong ute utawar जो हम लोग न्यू ईयर मनाया था ना इसके सुबह kaliang jong ka Henry Trap National Youth Front HNYF Western Zone menta kasi ngiwan ban jurip habai day bat ka jingdu kha jong ka network Jio hang ne po snong patar khma bat hakiri ki area kiba kuntup apo ka area patar khma leng bau ne tawar Jio tingiwan hang ne banwan kli banwan perthau na u technician jong ka tawar Jio habai day bagane ka jingdu network kha te habang ilayo jing tip na u technician kabawi thu kolong ba kajing satu jong battery kamdei su kasin kabaningkong kadai kasin kabasau kajing satu kha jong battery jong ni tawar te nakaliang kajongi ngisim khia habide bakane ka jingdu kha jong kane ka network bat lengba kane ka lat sai kubor ka mamanta ni pentip saki pajba mat khamtam yang kitu ki badan keti ban involve hakaban tu university nakaliang kaseng ladang ngilap ngin sim nakawai per kesenjam hakabangin ajing sedang yaki kajing tu university kamde tang kajing du nong simat yanga lane ki hot ki chungi henry kajing du nong kalong ya baro ki bajba ki bapadon kam leng bau network Jio kumta nakaliang kajungi menta ngin salik ben kendu ya u officer in charge jangka patar khma police station hakaban keli ban perthau hato kila sim dam kata kesenjam ke batke habide ki nong tu hato la kila yo na ban kiam kita kinong tu kumba ila batai technician bala dep IFIR siapa patak khma police station ke kumta nak liang jongi ngen lej budin khnang ba kinong tu ki basim kabu leng ba kane ka jaka ka belong ka ba kenja kisim kabu ka ba kintu no da bateri dan nak liang kaseng ngile da ka batenge la da ngin lap ngin le la ka jong ka senjam hakabangin ajing seng yita kinong tu bat ngingi scam baleng ba kane ka press ba ka media ka bangi penbi mta kasi ka kipaj ba kin tip bat ui bat kinong kiba adakar hakaba kimut bentu ban tim ya kane ka ya kini ki tiar na po jong ka ne ka tawar Jio kane kamdei tang ka private property lane ka property jong ka company handai ka dei property jong pajba open kam hakayap kaim hakapang ka jinjar lane hakino ki communication ka badon kam handai open kam leng bago ne network kumta na kaliang kaseng jungi ngin lek menta ban keli na u police outpost police station habide kene ki satu te ablo कितना बार चोरी हो गया ये लगभग 4 बार चोरी ऐसा हुआ है वो जनवरी 1 से और 1 जनवरी से हो गया इधर लगाया और दोबारा कंपनी बैटरी दिया और चोरी ऐसा हो रहा है लेकिन थाना में भी कंप्लेन किया हूँ ठीक है अभी जो नेटवर्क नहीं हो रहा है अभी बैटरी अवेलेबल नहीं है कंपनी में अभी अवेलेबल होगा तो और कंट्रोलर भी ख़राब हो गया ऐसा 95,000 का लॉस हो गया है वो कंट्रोलर भी ख़राब कर दिया सोल लोगों ने और ये लॉक भी तोड़ा है ऐसा अभी बैटरी देगा तो अभी ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए।